A nakon dobrog ručka vrijeme je za kavu. Festival kave u Zagrebu još je jednom potvrdio koliki su Hrvati ljubitelji tog napitka. Svatko nađe vremena popiti kavu, a ako je sunčano, to nam je dodatan poticaj da sjednemo na kavu uz neki od svojih rituala. Razbuđivanje, razgovor ili čitanje novina. Rituali su koji idu uz ukusnu šalicu kave s naglaskom na ukusnu, jer jedino će tako ostatak dana biti dobar. 7 do 8 grama mljevenog zrna, 25 kg potiska i 25 sekundi mora se raditi na aparatu. Tada je okus čaroban, dobiva se miješanjem kave i eteričnih ulja. Kava je stigla iz Etiopije, a najviše se proizvodi u Brazilu. I onda pijemo više od Etiopljana i Brazilaca. Zasigurno, od jednih i od drugih. Zagrebačko sunce napunilo je terase. Kad si pospao, onda popijem pa jedno 3 do 4. Više volimo ljenčariti uz kavu. Kava je samo izgovor za to. Osobito dole Dalmatinci. Ne, to je nekako u krvi da volimo pit kavu i sidit. Tako da, ne, stvarno ne znam. A malo ustat? A ustat ne. Kava je odmor, kava je pauza od obaveza, u društvu ili bez njega. Uživam na suncu, čitam novine i pijem kavu. Kako to da niste u društvu? Obično je kava dobra u društvu. Pa je, ali dobra je i sama. U Zagrebu se ispija nešto brže, u Osijeku sporije. A volim polako piti, jedno sat vremena. Sat, dva recimo, sjedimo na kavi prosječno. A kava se danas pila i u Rijeci, ali i u Umagu. Moja baka je znala po 1,5 litru kave pit dnevno. Doživjela je 85 godina. U brojkama izražena ljubav prema kavi kaže da je ispija čak 50% Hrvata, a da Hrvati nisu kavopije od jučer govori i podatak da se prva kavana otvorila 1748. godine u Zagrebu.